Оһу килин окрукка урутан сайдар хеддер хоботтарын 2-10 хетте халтан үлелет яхтыра. Бутуунан дойду президентин оһу килин регионга болумуучалах барыстабителе Юрий Трутнев хетинерде. Кинетеринен бүгүнкү күнгө барыта сүүстен дакса саяпка кирбет эти онунан тыһынча өлембестете. Юрий Трутнев дойду бүтүннү урутан сайдар сирге кубулу йохтахтен тохоглан этте. Оттон регионга демографическая балагыня 2-10 агыс 19 сылларга тупсуогун жон көһөн барыта билигин номно биллага ябытны хетинерде. Ол курдук эрде оһу килин регионтан көһөн бары 1 сылы хигертүрден тыһынча киһе хатаң нехеребит боллагана билигин ити көрдөрү 2 төкүл намтабыт. Онан келер 2 сылга үлеместете элбен демографическая балагыняга уларыйы тахсыбытны тияхпытын сөп болуга ден Юрий Трутнев белетети. Регионга билигин 10 урутан сайдар сиртерилен турар, Приморской крайга 3, Амур обалагаронна Хабаровской крайга 2, Камчаткага, Чукоткага оны сахасыргер битти. Манна опсы 312 миллиард карыңа солковай сумалах инвестицияга сүүстен тақса саяпқа кирбит.